Nyasa korera abantu abange obayimukererie nyasa osusini abantu abange na orira maruri akowena ne kende onye toko nyara kubwata so usanga mbyamono ngakeresimi aseme cyane obwate nsaba monaye no mone wimiganda anyale usuzinia mbyamono ne mbyamono tromo na usenie na ndako were akora maya. Shalom, shalom. God bless you. Ndizi TV, Obwansu, Gusii. Rumba, imebubera ya rumba. Wana mapambala utupatie nyama choma kila mtu mikono juu. Wana mapambala utupatie kachumbari. Nostalgia, emebulera, the really rumba nostalgia. Negi entoko igukego so apaka the bone marrow. Kiaso to the DNA, you know. Kere Jumamosi, chinsa isano nibere nenusu, chamobaso, goika chinsa ikomi, chamaroba. Na papasiko the bad. Enyoni atakuwa nakuletea kila wiki Jumamosi kuanzia saa 7:30 mpaka saa 10. Rumba nostalgia emebulera. Rumba nostalgia. Utapenda rafiki yangu. Utaipenda. Yabu television ya Ndizi TV Vona na bukura yubunchuli yabuhao ase television ya Ndizi TV chinka kichini chonsi eliyo wikere abarigeri ya Kuruchi County sana na ibire ichuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito ichuchira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV Obwansu Gusii. Mbuyamono mwanchu moriro Ndizi TV andonsi asoberete ni mambingiana ntokonyana na sembeo anene asumuruberio Ensakia litiko lichuma ebwatoke Free Friday asemambi ya aboni andonsi asoberete ngo kwariga nikiandike komi osoime yumuruberio tujaka munaye na ntokora munaye asemambi ya aboni nimetena twabere naye gesa wiki ya gachagete mpaka boniga nantojigo kora iki litiko lichuma akarongo kwariga ni kianda gekomi oso ime yumuruberio chaka monanje nandokora monanje asemambi ya aboniga jitarikini sa neseto motienyo kianda mwako jirubere nemeron kebere neseto ekaron semeredina kwa bokrebia nande wa soire ime yumuruberio asemambi ya aboniga indeto chaka monaye nandokora monaye Friday entoereru kabisa enke nonyege kendete nimetena nyasaye owancheire nae kwa bokire elinde tosoe asibibago bieto asikira lingana osebibago biri tokokora asemambi ya aboniga na kwariga nikiandikie komi oso imeme yumuruberio ngendeto chaka monaye nantokora monaye asemambi ya aboni nyorantora sense meli yemitandao Facebook nyole Ndizi TV News Digital endonyare go kombwatia asemambi ya aboniga tuske naye nantokora monaye asemambi ya aboniga agento korangina gendoro o like o comment nando share asemambi ya aboniga ikiagera karwa shairaria na liokonyora lende na kwa nyorire abiri atatu gose kwa nyorire wetera asinjira yemitandao boigoni ndasensemo ya YouTube Ndizi TV News abunongo toka asemambi ya aboniga endetwa nyara toko kwana naye wetera senseme yo yemitandao
ase mambi ya Aboniga boige namba nera ase studio ase ne namba ya studio nigere ase screen ya igora abu yere 0792192834 ine namba yane okonyara kogontomera SMS yago bono mambia ontenga kikwabokire na ninga kioroberete litukuliao ngayoko bonga yo ngayikwabokire oji na kinande litukuliao liabeire Ensakia yao ngayegatonga kurwa nga ki oroberete litukuliao nimetena litukulia ichuma nene asorongorwa Gusii nalio abantu bali gosibali batonyolire nalio amatanga akoba nali amatanga akoba gose nalitoko ni bali batonyolire andonsi guru ase binyoro byaitu kolende na kyote abana bono bwakire na hekaro kwenda matanga goika bwero beli buya igatoji guturbania matanga yori otonyolire gose tojigosalia amatanga ngode na kero ikiralia lende kwa nyara go korobia kabisa kwa arorana lende na yetoba ensali machi kolende na kwali nikiandike kumimanjumulia ochaka mwananche na ndokora mwananche asemambi ya Aboniga kora check ndumere SMS yao babo Kirisia rogo ene babo saini ya nyora ne kemiso motangi juu ya wasikurubosa ansalia na Simeon Atudi Keva ekiongozi vani onserio amona banke mwensi nimete Victor Mondo bono nimete na Nicholas Yogega nimete litukulia Friday na liyo manta banke mwanjete kabisa exense meli yebwatoke helero ninganjirite wasabogo tera enkero na kirikeri oragani kwa cheseru bono mambi gento korangirina ntumere SMS ya bono mambia ontebinga kikwabokira ngero kigwera gense yamane nusibono mambia na lingo chugotume na lingo chugotebi inkero ki ozengere yotagete enyare kingo gochiesera ase mambi ya Aboniga igobono gendera gotutumira maigao ngaikwabokire korwa nindo chigaiga nkarote buna salimia mama count kutoka Nyamoke ni atukumbuke safi kabisa bambali kurwa seki ombekerikia Nyomoke Nyomoke Bas Central Education ikini kiombekerikia Nyomoke gekurawa na chairman ya bakoro kunga Mkeva Mumanyi ina tindeba Nyomeke ikini kiombekerikia Nyomeke kurwa aliensemo ya Bas Central Education ikiombekio gekurawa na Keva Mumanyi nero mnyakirogo bwekiombekio ekerondo jina babokire basoire ime yomurobelio bawante ino bali ime yomuroro kabisa babo aska no bali ime ndoche mpaka okechi nere osoire ime ndoja bange sana bawante no bali ime yomurobelio asemambi ya Aboniga nindoje babo Benikinara bonari Naomi Evelyn Kemuma Omwoyo abungati ya bange bali ime yomurobelio koetera ase ekiombekio kya Nyomeke Nyomeke bobasi bagioto kurwasa nzemeri ya ba Central iyo toka sebunge ya bobasi county ya Kisii igombe mano karamuaso irime yumurobelio tegabande tusukumena inwe mpaka mwerio asemambi ya Aboniga igomwanchumurelio Ndizi TV ndoje gaiga ogeja ontebina akona sisi anatupata clear alauda na clear alende na nereta keto mweli baga ara chalimo kabere ara kwana igoro yensemeli ya ba Central na ba Sionzi okejoyo na aligetie kirugu kyobo MCA ase ward ya ba Central nera de abana chosho emwamweba na atageira chache ara kwana bira tato korwa ase studio kechi tumesikia hiyo tutajipanga panga erinde torore na ki ogoja ase studio ase mambi ya Aboniga Grafini Moraha agodeba akona sisi hapa ndani ya studio asemambi ya Aboniga kabisa safi kabisa igoniga ndate kutobwatia asemambi ya Aboniga enero Ndizi TV bwansumusi yenda kutobwatia ndoje karbono mwendate kutumachia SMS ino mapema mbia mweto mwemsie bwe ward ya Masike West nere chako bagaka nande nere deputy speaker se county ya Kisii botamba wadabuna mapema mbia mapema itepest karobo gete mapema nalio oko gendra gontebia nanga kikwabokire asemambi ya Aboniga
ntomere uchumbe yao orinde ontebina narali ngaki kwabogire na ngaki orobereti litukuli yao asemambi ya aboniga ontebina inche nkoru sensemogete usenguru basi na chakire umuroberio bono mambia. Utaniambia mimi kasi yangu ni kusoma na mayarena bali basoire imeye studio sengo soire ase studio nyasaye no muya atwanjire korali tukeriga njale ngiraisi nande njale ngebuna nigo yaharenge na rasima toikeri tukuria lero ose njale ngene rasima oikeri tukuria lero yahaya nilina nyasaye agwancheire nande akoire sababu yogoika lituko lero igo tunasidi kumusifu na kumwakira mbiamono asinginjo yerituko lero. Elda Moturi ningoroche kurwalia sekanisa ya Moturi SDA Church na endoje wasoire mejo moroberio okontina bono Friday yengia na ndena muendete kuroberia kanisa Sabat meterero Friday na tokuroberia ili tukulie Sabat day yere mambia yere ekatokwenda sekanisa yegi Adventista abachi mabiri beroberi mambia iko bono bali mwensi mokweroberia anene kerali tukulie choma bawo ni members day na ninakuanga siku fupi. Dimeting kiagarte bakatebana ni litukuli yenge kiagara ndibwate 24 awse ndibwate 12 hours 24 hours jiroro dimeting kiagarte bakaliro keri yenge konde sali gutwara emeroberio how ande salire elio moeri ase a weekday yobona bora nyona na lirigo na gekogera ligo care lakini akwariga ni mwanjume na hoteli so ime yomoroberio lero free Friday bwatoke to ikalia sensema ye bwatoke wekatwe bwatoke kiandagi komitu ene kina tuarusiri ebirukunyo biribyato chandire eiki engima metokonya na ebirukunyo byato chandire wiki engima watware stress ni medena peti kurwa sensema ya kiamwasi ubokire bono naganyete ebwatoke free Friday korwalia ensemo ya kiamwasi ni maitena yobe shobeshae elikiosoro baba Fred Nyandika Mosioma mumengia ndani ya nyumba mmechacha ndani ya nyumba asemambi ya boni ndio utomera uchumbe yao ngojisomane baadaye asemambi ya abonia yene ndi stipe bansumusi omoroberio ni Ensakia litukunile chuma tare 8 mwezi wa 9 mwaka 2023 Friday yengi ya kabisa tulime yomoroberio Ensakia bono mambia ntomero chumbe yao genda gombate kwa sensema ya mitandao Facebook nyora Ndizi TV News Digital kwa sensema ya YouTube na boko nyora Ndizi TV News Joshua uta na erole ntereba ya nali okwena kibina mariogine chibichago cheira senjera ya bene asemambi ya aboniga ende twawikira ero yao twawikira soberete wali barase wodi ya Gesima mwensi na bali kati na batiriso ime yomuruberi bali barasi wodi Jakitudu chache South karoli tukuregoro omorai osomo bunge Anthony Kibagendi no alenkalia alitukuregoro ase St Vincent tikaro bali ko igora go se bali ko chakia omoroberio oripwa magendo go se strategic plan nkia roberi tikokora ase bunge ya Kitudu chache South bagaikali bakatebya bantona naroberetia maya ase miake akobobisi nkiago chigokora asenjera yaben ekina kia bantu batakete koiwa abuna bono mochumbe Anthony Kibagendi abekire emeroberio eliago chokorera abamenyi ose abantu bakituzu jache South akabatebya na asensema yibara obekire meroberio asensemo yechi semi meroberio kia bekire asensemo yestima meroberio kia bekire akatebana wikapo adana nebyombe binde kwena kimuna ensemeyo ya Kitudu jaji South asiji wodi chonzi wodi yabweka bogusero nyakoe ne chiwodi chichonzi ngochikira neliale emeroberio yonzi na bate betali ekrale ngali sensema ya St Vincent ekra umiranete na babwatani ao anene koru ase korwase kwerende korwase bunge yaye wabachi tekuru chiwodi ali abachibo mbalengo opinion leaders mbalengo abasa mbalengo bali nobolema mbalengo elikwene kinaki irende bako beke meroberio iyo gokora amagendero asibunge ya Kitudu jaji South eko sana kwa mheshimiwa Anthony Kibagendi aso kwene kibuna kwa bekire meroberio ekina geta kire koiwa bate bali ba wake de jikura
au mheshimiwa na kila kipata kete koiwa ekpata te kuona nki kwa bekire ensemo ya maji mbara jitari gweteka ngakichi gweteka kina kinaroje Anthony Kipagendi omwe mubunge bwe ya Kitutu Jaji South akorete abu lituko rigoro. Asante sana ayuna abantu bategete koiwa ayina abantu bakoiwa wakiri chochmo nerenda no soire me yumroberio asemambi ya boniga ekerondo chatubwatibya asemambi ya boniga agoteba kona sisi ase emambi ya aboni igo chochmo andonsi asoberete nimeona umechacha ndani ya nyumba ayuna rongotaka koiguna no olime yumroberio amashabikiane onsipi nimbaroje na mwasoire ime yumroberio asenjera ya abene kapisa. Asante sana ndoje Kevin Machoka akona sisi bado anaendelea kutubwatia asemambi ya aboniga kapisa. Asante sana. Masabiki anele ndoje ne mchangamka asubuhi yale mnanitumia SMS makonte mina no mole ime yomoroberio nje ana ngotaka naiwa kana motoroche na Joshua utabose moroche wantu wa jakiro moroberio yo ana artokotaka twaiwa asemambi ya boniga Walter Kiondi secretary ansemeli ya CDF asobisi yomo chumbe Kitutu Jaji South na eko sana ne kamati elionsi ne chairman na fund manager ku Kitutu Jaji South yamona soko bwazisia omugambi elikwene kimina ebintu byonsi bya saseiri na bya bweneire asebunge yo ya Kitutu Jaji South biya sana ayo na akora ndegoro na gina manga akora kaneteri tukuligoro asense yaito ya Kenya show agiraja show eli ya maonyesho ya kilimo kaunti ya Mombasa ya chagete igoro ekeromokonyi ibumara ibwenseri gatiga shawa aigeta sense mene gocha kimoroberio yo bene asabale mbakare kwegokya na koramero belikie tagere kubekwa asoko kini amangana yoboremi ase ense ya Kenya. Boigo nindo jina ababunge bali bagosereliwe wakwa isiko kurwase kiama gia ODM nigona baro bakale kwegerera bono baotana ya barambararo imochorinde lyonse bakolire ekarabono disciplinary committee ekale kurigereriwa na narali bakochiko korerwa anekro bande barachiko sirie birogo byabo asiko kora egasi ne serikali ukifanya kazi na serikali ama ukienda kinyume na sheria ya chama hiyo ndio utapata igobono baendete kwegerera nimetena yindu jikonyora sensemo ya magazeti asemambi ya boniga. Timu ya kitaifa ya kandanda ya Harambee Stars ilishinda jana mabao 2-1 karibali kwa kane timu ya Katali igonyanya lege kubwa abulitko ligoro igobono ekorona ekarondo jina Joseph Okumu anyalika kobeke goria seda ekayemero ngebere namos nondi obiero akabeka egori ekarochiamente du edaikeyemo asechinza chiri abotambe ngobono Super Stars Harambee Stars inaendelea kunawili ase kombekerigia stan ase kombekerigia stan Harambee Stars kombekerigia gerikia 2020 World Cup host Katali ni wanojina mbanya rede bakobwase bagerite tikelikia Orjo Oib Stadium inense media doa Katale jana walifanya vizuri sana bakabwa engo yeyo yetoko abangwana ba Harambee Stars tunawapigia heko na shukrani sana kwa ushindi wenu hapo chana ayundo jina ramulikeire ekarona boigo nindo jina mangana naro agendrete ali kabisa igoro ya university funding na mangana aline nonyero nige karego sabana extended bamya babu extend ko saba chibese majikorona fraud kuna uragai mali fulani ayundo jina sensemo ya magazeti aseritko lialero asemambi ya aboniga ayundo jina agendrete kurigerwa asense ya Kenya kerondo jina abantu 12 mbanyarde bago sirio bogima bwabo kubatkana numubasukano olibwe paro nyarde ko korekana sensemo ya foi watu 12 walihaga dunia kubatkana numubasukano bwebara umubasukano okorekana sensemeli ya foi ekarachigali isato chanyarde chigo tuomana alia sensemo ya Nairobi Mombasa highway amangana makongu sana igobogima bwasirire abande basemerati ko beke meroberio abande baroberati go ikirania emeroberio ndakiribono
Makori ose accident ni gobono yanyarire geko basi road accident ose mbasakana wini gonyarire koko bakora ikairana ikanacha obogima bwabo ngoma njumari genda kombwatia ene distribute bwa nsupo moguse asemambi ya aboniga safi kabisa ndoje nyomeke mbare ime kabisa Joshua wengine wanasema ngokwania kabisa asemambi ya boniga bakoira maiga kianda geko michoshwa nani ndo ito batale chairman Kefa atawatembelea Pado tuone itakuwa namna gani karoto de korigereria na kienchere yemo karorende dirimo abortina obokonyi motagete ikiombe keno kegenderere bono rende nelina abarai bari bogumende nere dolistonya ali airiringa neri akonye byombe bunaliri omwe na boko initiative ndo na bagabana no mugabana ito simbarati bokonye kiombe kiera gietomire sana kerira abana motanie mia school basore university ao igone nchire yemo na bali bonsi babwate okugania okuya matari bonsi meta bandra bara sieri lakini bali babwato omoyo muya bali babwate omoyo muya na mugosire kiombeke ekiagera ngebwate amaya kegokorera abana bali betire nimero 2 mbatagete chitent mbatagete BS system mbatagete birugo elinde no bara binte babirenda banyore bezera konye abana asensemeyo ya ba centro nyomeke zera berburubu ananekere go focus amangana na ndo ababori dialia ninkekogera bago focus amangana ya masomo bagande binena ekinakyo baroche na ninjire yemo yo korana abana basirwe ngarana ya device na arali erietari andiri achire keigo agatebona na ninjire yamba tetena nkosomi bara abana ekero basomiri abana gentonkeyo kerabe kya muhimu buna kosomi umwana ekero wasomiri omwana yene yarenjere yemo yo kubeka edibo yawo gochibosyo ikiara gatebona enjere mbaso miri omwana yene jokonya abana bali barasomia sekenyoro bono likakaba hunya gochanga anigo bagatena ntu asomete Joshua ntu asomete Brighton bono bekange bese musira abande ngarane kyombeke ngebwate vision igojibosyo eyeta kene byombe na birobyo bitakeire bibeke emeroberio yogokonya abantu noena abana osemeroberio ase jiskuru ende banyare bagukinia masomo abo ase ebinyoro bire ose oboko esiro meto mwana nesiro ekera asomiwe mete obotaka borombororo no konyora nigo kurinse asorongurwa Gusii lakini ekero babekire meroberio gusitwa bekire meroberio one kyombeke getageto gosirwa konene karo ya sirirwe na kero kina bokego sira mete kero sire to mondo na kero kina bokego na kero na kero sire te litoke na leo likwama ndikogwa lakini baba tori bekere siro elikogwa no rirere ostai babano ekera kintori sirete ni goligo konga liaba na ndia kwa faida ere igoromono ochiasa matuko alebosyo ngombye mono ekeromole ime yomorobe asengenjo ibiro byane bigenda kominyoka sinini bina botambo mede nko irande advice go kwande advice asemambi ya kira lituko asensemeli ayebiro omwanjumwe natakatora enda ayebiro asemambi ya boniga torrenarali aroro ayebiro asemambi ya bonia akorende ningenda kwa advice abana bali basoira university au either wasoira university ya Kisii either wasoire ase polytechnic ya Kisii National Polytechnic asomo chobo songo se university ndio yonse wasoire na ande ngonyuwore tubeka chinga kichao buya ekero muibori etomire akobekire ase university ina bora tene serikali ngo koire loan serikali ngo koire scholarship lakini ya muhimu omuibori oyo bwetomire ogosomiri ase primary ogosomiri ase school ye secondary na ndo goikiria ase university na raba ibori betumete sana betumete sana alia kabisa benegatina akobogoretie box mugaka obogiria box kabisa kwa bere 18 ose 16 umubori etiganete umubori konyora ko beke yange yemo yoga eshatie yemo
ege koro teke mara kinete tena osome metena abantu mari baje basoma baika bacha ya Bible sana babanga igire bube ya ekero gwasoire university tigachi sagu chimbe ekero gwasoire university focus ekintu gya koirororo ekero gwasoire university manyana freedom nerororo lakini freedom inga kyoko yonjora teba freedom yoko gosalia ebe freedom yoko kwa amasomo ao alemaya au gokonya uchiasa matuko alebosi ekina gicha muhimu ekero gwa ikira kwanyora ne chirekchara tekomera bona magunchara bona kwabe na kwabeire umuntu bade ya igungie lecture yeko tebi ninke kokosomie kiagera bado wewe ni mwanafunzi umete no bomogaka no be miaka gete ekero gosomera ore masters aye bado ni mwanafunzi bado students ba masters ngaibale students ba degree ngaibale aye bado no mworokiwa tori mworokia igo ambo yourself ira chinga kijao chabene soma ilindo cheko konya no ina Bible bao no ene kinyoro ikina kindaro advice ko cha sabana bali basoire as university boni yako bamana yemboro likabisa bona litezo so mangana asisha no bona litezo so mangana yenya sole bona likwanyore freedom ile utanyorede bona litezo gutwara ojo twara basani 100 abasani abanko kosiri bale anene kero twara basani ba opposite gender abasani abanko kosiri bale bona nyaro kawo de gutwara bamura 17 20 abaki ingi gego kori hani ekota nyora dengerekiege nande kingerekie kota chikonyora asa matukare bosio ya ehagate etwaro bosera bwao ekiagara nabora asali nabora ruin obogima bwao edaikoi ama edaike ya moyo gosida ikaibere echiko sali obogima bwao emiaka yao yonsibi inje ina advice nakwa kurwa Ensakia free Friday naba deina yayo una gonyuwe de kani meta bana bange kutu watch bare gwetero morobirio yo ne university ali kutu watch mole igo ga kitiga kosumbo muibori otanyorana nkia gutuma university nyora masomo agutuma university nyora uburwire agutuma university nyora uburito mete naboko nyora bana bona liba kurusyo burita bange muntu kwa rusyo burito kwa rusyo marito mwaka kwa miaka kwa university miaka ene na kwa rusyo maritane why for what reason no karwa jira alisoma mahinga ndukiangirana niki mena no musaje no monyore buna no mokungu no monyore kaibagoje baide we gabare badana the beauty has not been yet born ona abanya gen bado mbara iborwa igobone keninge ko ngaina murabona libona tete kobeke erongi eike ebisa angene bisaranzero nsa ya ebibado iso vitu imepitwa na wakati soma tia bidii muiboli weke kamwire ngwara unabona Bible abande mbare batarande school wekaboniga esari bataranyora kende bago jere school etari ko manande niga tokorwo bosemi kin abana mbare babwato moyo bogo soma umwana anyore a brain umwana anyore B+ ko chigoro lakini esari ebitoki bya bolire atabwatu no ene besa kugore box ko bogoli chianga mwedo muntu okonyora abwate number 1 iliye yemo yoko gosebere haina liyo bwate chianga oko change kabisa ya ga kitiga take care buya sana nande ngento kyango gati igora kanalenge no mheshimiwa Kibage ndialia na hatebe tena abana soasi jiskuru jobo bundi ekero soasense eziyebo bundi bunabone to konyora monto rakoroseri kabati engiege kabisa monto wachikurigyo monto kero sembo basio wachikurigyo monto kurbo machoge ogojo kopekera tiles buya abeke shape erengiye kabisa umuntu okora plumbing umuntu okora national engiye mpayo akatebana ya amoiboli agatebyo mochumbe naki inandigerie mirimo naligerie umwana onemere umwana otabwatige sero kende gyonzi akiye mochumbe na babole dinaki wante bindigerie umwana wemeremo tabwati kende gyonzi gesero ngeyo no yeno gwa braji ta konyara gwa braji tasomedi ingakingo moligerie meremo bona bono ensenere ego chikuagaja aba ekoligia abantange 2000 bawo jokora welding. Imagine the country ya Kenya, it cannot provide 200 welders. Ensenere ego chikuagaje tunnel roje ebate tukuruzia maje Dana Delta alia Tana Delta lakini ensene nanyi ebingo nyinyorande lakini bantu mbaye bako gendalia
Ichukuru boni gose yabachumbe mbabegete chibese hachikorosie birogo kwa makonyone contract mboru yekoru contract mbo ikoyekoru ase kitorega iga esa ali utaretuma umuntu amaganda ibuna oise kwende kare mbura ya tuli daraja mbili alia chuakali onyoro mwana Gusii. This is for the fact waito ikatotebani onyoro mwana Gusii akodina bone mbura ya tule tinkoso anyaro ya gari ngororenga ye problem yaba lakini onyora aba chichitane jeito akobeka box inze okoligererie gari okotebiri nini okoire list okotena ya into nanyoneke njibona ngachibesiane lakini intwe toraba siereri why epolitechnic ya chirega iga ebwate chi machine chintindi kabisa ego tobo manyi lakini muntu tayo tagete kwenda ochoi oenda alia chichitane jitu na chitangaine abasikizi bachirali abagena batanga tinda tena gosembo begochoro yaya lakini 920 tagete toteki advantage yebinto biribireka bekiarojega oberiri toke oliri toke onde university uso enda ali college okoroirane iga kwenda asige toko mboy nyomba nando bugima buna bwa kongire iga gatatu gotara koruse ino so ali osome oirane omanyi otware skills duaro dina capros ya jagir gobegwa mundu tayo maite gobeka capros ayo aiwe ni gora chiate bi omuntu maite naro kwano ni bao osari jibao chia opi umuntu naro kwa koroseri getanda okoroseri getanda utarare none kimoni gira yeri getandik tiga tuetome abasaye tiga tuetome tutigo gusuguna na abachumbe inandigiri igaskia okorigeri tubwathige sero kiao agadi baisi abandari buna so ase mitandao chigasi njiroro apply bono tebyo bisia ngaki na apply asigete gasinere ya debdo nsugumere umuntu akosugumera ekero wa apply that's even what you soro no soro mujumbe servants soro David Antona ki abaza tigakotume ko mutandao asokorama okoramana kwarama gavana kwarama osoro kwarama machogu kwarama montogede ayo mutandao gendororo no kurama abantu hayo kurama tu amatuzi ibyo medo comment sana hapana tigatutumeke emitandao bya koligemerebo inalitora sukego jibosio asemambi yabone nalo ndene Brighton na maino gokwana na maene ikyagara go igatweto metoro na gojibosia ningi igo meaning na ense ya sukire igo mono utarende tina boju kwenyora asa kongusana ebinda squeeze ebirogebi ngora korosiri kirogeke byesa emese yene yekerore mbwatege omuntu no ikaranze boli orosie mesa buneye otumie emete. That's what we need. O invent ngento gede. Tika toko enda isikutu chikuoye birogo. Emesa ngakiora toroseni ntokire mal dad. Gogo ikaba sa etwetome ngetoro na kitosuka gojibosio ase ense ito ya Kenya. Kenda gotumira uchumbe yao nino jimbara aba tumire chuchumbe chaba asemambi yaboniga ngojisomande badabadaye asemambi yabone ntumire uchumbe yao nango nyoraiga kazi yangu ni kuisoma asemambi yaboniga ende tusuke gojibosio kazi yangu mimi kusoma SMS na achirolire gojisomanda asemambi yaboniga bya sana ekaro muleime yumuroberio Ensakia nitasoma ensema mitandao nyore Ndizi TV News Digital nsema ya YouTube unyore Ndizi TV News. Asema ya SMS ende napo ntumira kwetira se namba yere 0792192834 ine namba yane studio asemambi ya Aboniga. Safi kabisa ntumira uchumbe yao asemambi ya Aboniga. Egento hata kanda go tebia to depend atas. Ngote na basaye. They depend kirali tukora depend yo moiboli. Na atari kirali tukora depend yo mondo yo kurage. Egente ke tanga nada go dena why you must not depend on others for help. Ningi yeko gara otata kiriko nyago suguna no monto asobo konyi bwao. Egente ke tangani twara independence. To etenenera ebie komonyene. Relying on others for help can make you depend on and hinder your ability to solve problems on your own. Ekero dependent abantu bange. You cannot make solutions. Ositoko nyora ichibu. Toko nyora ichibu abi. Wana otaka tena ekero gento kia kopere bobe njoshu okoriya. Ekento kia kopere ni chokoriya. Genteka ya kabe independence banyanga kyo solve mejanderi yao. Toko ekero dependent ya sabantu. You cannot have ability yoko solve mejando. Ekine genteke tangani. Egento kia kabere ekero ndagati o defend bando. Tuare ndoko kana zero confidence.
By finding solutions independently, you build self-confidence and believe in your own abilities. Kuikotu are self-confidence. Egen tekena bonko gekora. Na bonko ande skuru nkore. Egen tekena chake na bonko ikirania. Self-confidence. Enyombe nta kete kuagaja. Nimbate confidence na kuikanye kole. Monto menara kwa maana monta chake te no ya karemo mosingi agatiga. Adena gende. Tanta buat confidence. Iko kuikotu are confidence. Ejera ko konye. Ability you believe in yourself. Empowerment. Kuikotu are empowerment. Ibon toko tetina. Toga ni monta ku empower ebieka because na mora ewe bantu mwenzi bi umeta bantu bare oko monto jiri bukomi oyonde ne mo abantu bare jiri bukomi na haro orali jiri bueju within a day akore pi lakini na haro orali eri bukoru asiri bueju komi kwamwa jiri bueju jinde apeka empowerment acha ko bwa saragede acha kemero berigede ike ko bwa tinga ki ngakyo take responsibility for your own actions and decisions empowers you to take control of your life. Yani decision kikwa mekia, step kikwa mekia, kitambukero kikwa imokia, asemere merita kizokora. Toga ni monta haku empower. Maito nyaudeana empowerment. Toga nyabandu. Buna bone kiombeke na ateba. Inkia imokere teigoro. Nyomeke. Yeka imokere igoro kikachaka kwempower kero kio kia kenyene. Pona likita kitiko saba obo konyi. Maite no mondo kokonya uikara nkyo bwate. Umaite no ene kero kuko saba obo siegeseri uikaboko bore boke. Lakini kero kuko saba obo gima ikobone tinga gwaji. Egwaji mu monde tinga. Nande ko jokobira na bera ekere kero kwa kusaba obo siegeseri ali yoko matino obo gima bwane bwatotire mbekere maigatera mbekere masombere ali ndugere mambinzi yere tinga. Igo toganyana omonta ko chiko kwempower otarabeke mroberio yago bie ekero bwate jiri bukomi ni gonde na bono na tete ndu na bwate na yokorane jiri bwe merongebere inkonye jiri bukomi ejimentere na lyokora oborito bonde egento kendo tegero twara you should have personal growth. Overcoming challenges on your own allows for personal growth and develop. Ekero go kore me janderi yawe ko bwate ti abie ko monyene mwanju muriria. Ni go kina abie ko monyene. Ekero monto yonda go sorwe iri me janderi obwate to go kina. Igo ni go ganyete kira litu gonya ko konya. Ya twara gentu what we call personal growth. Ekero to go nande twara ndo ko accountability. Depending on others can lead to lack of accountability for your actions and decisions. Ekero go depend abantu bande. Paja hani mondanya go kora accountability mete kinda abeke Gusii Joshua accountability. Yani ekero dependent abantu bande can lead you to lack of accountability and your own actions and decisions. Yani ekero tabwa your own accountability. Meto mondona aro tarugwe account. You don't account no nemerimo gwakora. Era bono na inje na achenza uwajibika. Buna na inje bono bune Ensakia wekanga wajibike. Ntwara accountability yane njebiye ngakina akora nya assess njebiye merimo. Na kina akora merimo yane. Rero ngakiyaba. Ngakiyaba. Na inje wekanga nya assess ni wajibike kabisa. Igo utawajibike ti okanyo mondo ajibike kwa ajili yako utapotea. Egento kendo manjuma nita go korera asingjebiro. Goikotu are ndoko gana problem solving skills. Na kyoko solve mejando ya ekero ya konyorire. Mejando ekero ya konyorire. Na hotete koboli ngori bwengente. Ekere mejando ya konyorire. Na yoko swaboli rorare. Maito montongo ge jaro yonde oswaboli rorara. Bone kero kwara kwa solve mejando. Mwago sano mogungu. Watike ndagera kwa swa kwarara. Mwago sano musaje. What answer inogoji. Have you solved that problem? Nande mejane kyoko nye solve. No nye solve positively. Ose negatively. No je karona omurubotin habo itire na boti posa ninge akomo bunene kinga kiai. Habo keraro kinga kia na bot. Nigo agechetigo akaenda karara. Agatiga mukaya akamosoro verie mechanderi bobe. Omogaya gaja kambona omuruotingi yako na ya na bot yondi ndege ingageri. Ekiyoka kete tigandi kama rube buna na bot yora miro mogami. Omokae agasorovu problem eri bobe.
maruba kariekwa na napotioga oramiro muru ata muramete pi akaire mugondori na boko somo mangi giajite kaba igo style ora solve mejando e problem eri obwate na bona ndera akoretere mejande ende bosi emenge manje morire iri gatuga tumanya ki solve mejando yao ayuna yebiro mambia bona to ene to kwana na goikomanya ki solve mejando yao omwana oseri ukorwe school ngaki solve mejando nigo kwa namba ke school ora mwalimu ose nigo kwa matena yayo mwalimu ngama tukogete ingikere bese oboremo ekirani yao oyo goskuro bebe omoro kubugoria ngaki solve emejande yo ikomanyana problem solving skills. By finding solutions independently, you develop problem solving skills that can be valuable in various aspects of life. Hii itakusaidia sana. Omonte gari memory ogotajire eke korotono wage derang. Na kyugo solve mejande. Ogoja kumerama. Usoko matena ya ke bowling jinabe to kokoro. Na kyugo solve mejande. Emejande otanyi solve dubia kokore derili gumba asenkoro yao. Ngokore derilo mojando asenkoro yao. Gwasoire galimi. Kwa eko mwanyo we contact yanyo na chibe chishingi ya kuborire 10 na kyako solve mejande. Nigaho kurama, nigaho goikia. How to solve your problems. Ayebie komo nyene, igogo ikotware entoko kana problem solving skills. Ayuna ayebiro to ende zebe. Otamanye tigo no ene nyoma ya onkoerere. No ene abana ba onkoera bale. Gwatebi uno mwana ochagiro tume Kenya sole. Nga kyo solve mejando yo. Osebona ngo Josh for example Josh na rondetera amangana na omwana ochagiro tume kabobe. Maite kiagira abana ba sirikire squeeze. Mtu anakuambia mwana ore utaribuye kwa matena mwana noyo ngite noyone aba umbago sinyeti ekikia kana you don't know how to solve problems tigatumanya ngaki to solve problem ingendo kende kyo mwario bibere bio mwario you should have personal responsibility na wekeko konye ku solve problems na making your own decisions na actions ejira okonye for personal growth and maturity. Egento kyo mwelio ekerota gete kokore mantoko rukana problem solving gosekerota gete depend on yourself. You should have what we call time management. Ina kyo ku manage time yao boni ga kwabo iri nyimbo mparore boni go mokungu kwa sogere kurumuao mwanyarebore okumuga manyoyere wajire mwanyarebe agende ko torachi ngende gosu wajire mwanyarebe lino gwa torabe keligo usu wajire mwanyarebe echabe gediri akoroseria abana bae lakini abana wajire na musene you don't know how to keep time manyana chinsa gete nkoreki when you have managed your time well to konyora mechande ndeyons goikokine goikogiro umayena that's why we know time management. Ektoso mete bukuna omondo tariko simeka chinga kicheli simeka nigago check dikaro dige sarikale nigago choji gosuma otebuna yaya gentonke yokwewe igogo ikomanye ninkyo gokora at particular time kila chinsanjiro there is time and a season for everything chinga kinjiro chokorera njiro chokoseka njiro chokarama ebinto gete bitakeire njiro utatumia gichinga kicha obuya maite kote habari na live starts as 40 kila litu kumuna bono tuwe katare 8 mwezi wa 9 mwaka 2023 maite kwa asugire mwenye usugire miaka utamana hii time ya obuya no maite nahande na tonya kusuko kwe korange yo ba tena unaendelea kukaribia kabuli lako mbera ya ngoche yani tunakaribia kifo yetu ita de fact kilo mondongo kwale ngodai boira na chimioro inse jirigere digoro nandi jarwari digoro tanga macha ijoire tuakule igobono tuensinto ira na seri lakini tutara ira norro ngaki kwa manji time ya obuya ekwa wasti jinga kicha obuya ogaji west ya simto bitata keire ogajisari kabisa ayomo sai have you managed mede ekiwa de bana ekerole sharp chinga kirole sharp chitumeke buya
Ustaibu mwanjumulire. Oikochi tumeke bi utatumeke dibu ya bona buna ndina Joshua edogo jaga saa 12 na saa 12 kamili. Omoroberi bwe Ensakia. Ntebi bona tangala lingo sioli omoroberi. Saa 12 na 46. Igo chise jito tanga bona ebinde byonse byali egune ebyali egune ngaijiale gochi. Igo na bona nyona asoberete nelina you never managed your time well. Nagiye kogera ochandegede bono imokeregero mayana haya ngakingwe mbawa njibie ko manyene ngakingokora emiroberi yane njibie ko manyene erindensuke gochibosyo ekina kicha muhimu sana. Don't depend on people. Abantu bari metwa dana okubwata muramumo otegemea umuntu okubwata muramumo utakufa maskini ategemea ejenduguye ufa maskini. Mtakaja mfunguni sharti ainame. Kuikoa katua osuka atua yamoje yende omwako 21 ekwarenge ibina kware 2022 kwabere na kware 2023 ya goikosuke from step moja ngine ayo na yebiro asemambi jaboni ko mwanjumuliro Ndizi TV obwansu bomagusii. Tiangera sesemo ya check mwanjumali ya semambi yaboni gandole mbara bya baso irime yumoroberio weterase mtandao wabu Facebook wa Ndizi TV News Digital nione ni wangapi wameingia ndani wala wamenitumia SMS sao asubuhi ya leo. Samuel Nyamahali onarepo Samuel Nyamahali from Nyamataro Kisii na Fred Nyandika Mosioma wako ndani wamechacha ndani ya nyumba. Dolphin Morale then always tuned in every day. Good morning Brighton Joshua abayibuli bane bamuraba minto basubatu ba minto abasani na bairi na aba bali bansi bakurigirira Ndizi TV without forgetting my enemies tari gwe baba bisabaye life without love obogima botabwati obwanchani na de abana live with love tomenye no bwanchani no morembe live with love grace and gratitude. Have happy Friday. Happy preparations Sabbath to keep us and happy weekend ahead of all you. All Brighton pray for me song ya engenangeni ya ne ya iranire by Evangelist Justus Bwali. Leo uko na mafunzo mazuri kwa kweli. Mwenye masikio ajazikie kweli mafunzo yako uelimisha kweli. Kila siku hasa kwangu imekuwa msaada kuja kwangu. Niko ndani nawe hadi mwisho wa tamati wa kibindi. Aja Mungu akubariki. Asante sana. Dolphin, I'm board. Tiganya saa tuseni, nitunyatoa kwenda na oposemi wakira engenjo. Safi sana. Dolphin yao ana wasani ba yo wasawira maya. Ombea adui yako. Hizi siku nyingi ili unapobarikiwa ajione kwa macho. Safi kabisa. Adana ombea adui yako. Teresa Kemta adana good morning Brighton tuned in. MC Maraga Chonte adana good morning. I'm MC Maraga Chonte watching live from Kebirigo Ekarobale na ango ya Chon anti ya Jack Brenda wa Token Giovanna Vivian Kerubo sister Ake Sabina Nyaboke Nyambura na Chebet wako ndani. Ngobe shobeshani ngoroje na oleme yomoroberio Kesto Onchali adana Brighton morning watching safi kabisa. Kesto Onchali dikwanya kwa moja Frida Nyandika Mosio adana omumura omore mkuru wa Sosera Nyalibali Masaba niko ndani ino omumura omore kabisa. Grace Ongwenya adana morning Brighton Makimi present from Gichauri Nyansiongo pale na Kevason Bosire Alfredson Kifaru wa Musungu Borabu Salam Club wote Engineer Caleb Rilian Kelly, Fred Mosioma, Amona Abanda Bange, atari kumweba Eric Osoro, Ediva Yeskimu, Dennis Ikirandi, Shem Kabero, Sakalia Makori, Moginda, Endumasas, ya Nyamaje Wilson, Lilian Kelly, Esuba Susani, Milambo, anawatakia wakwena siku njema. Victor Monda watching live from Nairobi West tuko pamoja hadi tamati. Eric Osoro watching live kurwa Keumbuli Taro, Worda Rioba wote wana nonde imekurwa Embakasi, Nairobi watching you live. Safi.
Enoch Mochera na good morning watching live from Isepania border. Bwakire buyakigima ngoganiria mama omwabo akwane mama mwabatseba kwamboka ole byombe mwanya bondo atwale emambia engia pamoja na wanafunzi wote wa Border Hill Academy batwale weekendi engia. Safi sana Enoch Mochere. Yobe shobeshani nilisoma watching the show live safi. Geriki osora wadena kurwa keombo litaro niko ndani na Maria Alia adena kurwa keombuli taro niko ndani na Maria Alia ayembra ondimu Maria Alia Waziri Mkuu adena good morning omuralia wabe savi. Waziri Mkuu, hii swali unauliza kila siku, nimekuelezea kila wakati. Unajua mimi Waziri Mkuu, kama unanisikiza na wewe sasa kuwa mtu wa kusikiza, hiyo ni ukweli. Waziri Mkuu, swali lako nimelijibu kila wakati, na wewe kila wakati unaendelea kuliuliza. Nimekuambia leo ni ebwatoke free Friday, nimekuambia aye biroto wa whatever. Sasa unataka nikujibu nini Waziri Mkuu? Uko katali. Sasa nikuambie nini shwali Waziri Mkuu? SMS yako aje ikuje kurengana neli tuko na ligenderete na ande ndongerora boli okoboli kero obvious. Unajua Waziri Mkuu, kama shabiki ana abonsi bi nigabwate majiko na marawa alebuya ekiagera ni numogerete ndaga twateba. Lakini sasa wewe ukiwa unauliza kila siku swali ambalo halina jibu, nitakujibu dipi shwali Waziri Mkuu? Mahali unanisikiza najua kwamba utarekebisha hapo chini uniambie. Ikiagaranire buya twatebanie kene maite tusikwe tunafichana. Waziri Mkuu, popote ulipo manyana Ensakia niko na Joshua Uta, tunaendelea Mambia Boninga. Unaona hili Kiosoro wameandika vizuri hapo. Spark Justin, Yobe Shobeshae, Enoch Mochere, Walter Lioba, Eric Kiosoro, Victor Mondo, Grace Ongwenyi, Fred Nyandika. Sina maneno na wao. Lakini Waziri Mkuu, hiyo waziri wako tutajua baadaye. Spark Justin kinarada na Hero Ensakia free Friday niko ndani ya show. Live from Kisii Kegoji. Salamu na mkuzi ni kwa Bernard Kinara, Samuel Kihara, Nelia Omali, Dickson Omali, Joyce Omurwa na Msee Kinara. Pia natuma bole kwa familia ya Mukoro pamoja na Ubwaya ambao wanampumzisha mwenzao leo. Nere SMS ndagede. Tumengora Debanga yole ngakikwa boger ngote tabo kaso imeyumurubiri iyo peke yake ndio tutakete asemambi ya Boninga. Dennis Onyanja pamoja hadi tamati safi kabisa. Thomas Saboke, good morning brother Brighton, let me wish to all my family members in Sengera Machoge Chaje happy Friday morning. Uko sawa bro kwa mafunzo mazuri? Sawa Thomas Saboke mbiamono ibina bitu tagete koiwa leo Waziri Mkuu, Waziri Mkuu taniandikia baadaye hata utakuja inbox yangu tuongee na wewe kidogo. Kiagera imitoto yetu koigumbiri na ngakitogenderete. Na kiensa kiegenderete ngakibi ibina bitoto yetu koigwa ngakio ngakikwabokire. Ngoko turaso ya somuroberi kweroberi. Ibina bitoto yetu koigwa Waziri Mkuu. Leo niko na wewe pamba kubamba hadi tumalize kipindi asemambi ya Boninga. Ngenda sense ya yesimi asemambi ya Boninga ndore bareba tumire SMS yabo kwetere namba yo ya 0792194194 namba yane 0792192834 ene namba yane ya studio asemambi ya Boninga. Nchaka aliambara ya batumire SMS yabo nindo chekega morning brother Brighton. Imecharara lakini aja irudi. Imeenda wapi? Ya charara Joshua lakini naona imerudi. Morning Brighton. And it is Maziokenyi Magmi present from Igena Itambe, Posamaro, Nyamira County, Free Friday to Fancy Keri, Josephat Amisi, Josephat Mumanyi, Susiri White, Zibora Nyaboke, Ikion Sevani Onseri, Risipa Mora, Risa Maro, Thomas Omao, Ruth Kemuma na Petra Mokeira. Kwa niaba yao nashukuru sana asemambi ya Boninga. Savi Oyon Dismas Okenyi auteba akona sisi hadi tamati. Zahini ya nyora from Bogita azupu inchema ebachiere Pastor Gribati Onyango, Christopher Wanyamage, Daniel Bosire, Samuel Oyego, William Mekenye, John Obiri, Mama Stengo, Daphne Wakioga na walimu wote wa Greo pia na watu wa Bogita wote. Safi.
Morning Brighton na Joshua, hata mimi niko ndani kwa mpigo bwana niko ndani kwa mpigo korwa Nyangongo Junction oyo nere okurukwana nere Kembi Sophie Motangi au the bana akanyete ebwato ke tutoe straight sa wiki kidogo safi. Kemi uko ndani kabisa, asante sana. Nyomeke group Joshua inaitwa Nyomeke ama Nyoimeke? Inaitwa aje Joshua? Nyomeke. Huyo ulisahau kaandika hivyo, lakini iko Nyomeke group rero tole Buosoro Ombongi Omochango aria Itumbe DOK ba Central. Hiyo kikosi ya Nyomeke bale Nyomeke bara aria bakarugwa Buosoro Ombongi ano bakarugwa kochanga ende basire chinsemo awo anene kraba usira amasomo. Morning Brighton, mashauri masuri sana, uchumbe ingia sana. Tokurwa asemambi ya Boni oyu I think ni Betty kutoka Kiamwazi yote yana mafunzo ama ya atokwena na asemambi ya Aboniga safi kabisa. Ndio jabali mwendetu tumaji SMS chino. Rosmi Choma, Teresa Mbogo, good morning. Brighton na Joshua niko ndani hadi mwisho from Saudi no wale mejumuro video yote bana gaiga. Rosmi Choma dena omo ginka Ederimote kurwa Nairobi hawa si wa hawa wa kuamushwa hawa si wa kuamushwa Matiangi Mondo Victor Mondo Douglas Ogega pia box mbaka bobasi ndio yego tata na mama mapema ndio best umetawa basi barabara tena mapema ndio the best safi kabisa. Ambari wenda undomera SMS chabo asemambi ya Aboniga umai dekara wa monda kwende sabali for example bonaria ntebe nkwenda nde sabali gosokande oikante ebyo murugione ina ya mambi nkwenda nde bamachoge no Joshua karago soka nkwenda no mbongine karago soka tebe ni mwakara ya mambi nkwenda nde otebya banana osino no mugaga otebya bana musubole ngomberi monye ya maji mutujinsi agajiriji ale ngo mubago gende osemotore jaeli obanga igo monda tako bangeti igona beyo koberi gasiengo igo ikano no mundo tebya mundo naki ya jacket ja motore jacket okubanga na ina liyo konyara kubanga no ina abande inera ujumbe bono mabya mede mundana jo kumbana Brighton na uga kwatumia ajibara bochi nyinge njumede no mugaga na ralire byagake kuruza 22 ne jeje kuruza 22 tari jeje mede go tuararorira mange ike koro kyara etira bindu byara beire binge igorende ayunaro ali meandis TV wansumusi moremborine Ensakia natakanda enda sense meri ndio motimoko nikirudi nitakuchukua kwa magazetini siku ya leo lakini unyole na litukulia leo ni bwatoke free Friday kikora gensa ya mnensu tutachali toko tenga kabisa karo kwa ni magogi haya na yakanyagwe brubea asense meri ya free Friday ebwatoke edition tianga sense meri studio Joshua kasi kwako endegi ngoira sense ya magazeti asemambi ya Boniga. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omwanchumuliriya bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera asugutwa kiresimi asenamba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV
omwanso bw'omugusi ekampani y'okubeka oburendi ya One-on-One Security Services Limited iyo yabeire ase obukoreri wetanigeka k'emyaka 53 nigekorwa obukoreri bw'ebirengo by'igoro muno gukyase chikampani naboigo n'abantu ase orugongo rwa Afrika ya mocha chiobisi chabo ime y'omuchu Nairobi nigukire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road n'omuchu Kisii nigukire Gisemba Plaza first floor egati y'obukoreri bakorwa ngamuna static guarding services kubika bare CCTV naboigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkolenda bare abantu abanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems naboigo amangana yokolenda chibesa na guchiena na guchiase chitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing ilyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi ngakichinde chonsi iliyonyoro obukoreri bw'ebirengo by'igoro One-on-One Security Services Limited oburendi chinga kichonsi omoro bilyo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yali okonyora namuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etale nende mo Steven captain 001 yesiketa senikia Ndizi TV kera lituko lya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV esukuru y'okwegelia oburundi bw'ekigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu obukoreri obya ase ebirengo ao by'oburundi bw'ekigali nabo kwegera ekirengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundi bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'obalema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigiro y'obusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA bwigo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo rw'Gusii asebali ime y'umuchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire ase meche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchu Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School Bwangoiga ime ya Ndizi TV.
muntu ai mugete butuko gatinka yuko ukurukuri chisukuri arone kamugwati kurumwe ndore nkiago kora butuko sanani kamonyone turungi akorosa amukundwa genda bonori ginyoko urakugambira uyora igwe kwenda ukwiye. Congratulations. Bote isi tunatambe ntumire fya kwa vangurini. Gobono nseri. Ngorete. Mugambi kwabo mungaini abrama bakumbale ngabwa. Yabetale ko bumuise ko arere tatone. Tigango tebiga nasibu kamuna mamumi no. Nyabeta. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumbu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boywa mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonge. So na kito kero montachiro bisi to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwerena ngakia guitanga kuruko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurua sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndi twamonya gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Bia mwana wano mwanchu muri on TV Canada da koba ime yumuroberi Ensakia bono mambia na rasense mirindi ye studio ndo jeferisa nyanchama anu mwana lito no bali ime yumuroberi wante na batubambu aditu bia sana babokire ando jini wabanda da kuiroberi na barabu kosoa asiki babokiabo asemambi ya boni mashabiki ano spicha kusuna makurio sinde na ndo jina bono kwa bokire musibati felda nerndo jo bokire linet babokire bonsi basoire ime yumuroberi Cyprian tinda korora kurua sensemo ya wote uko ndani kweli kama uko ndani nitumie SMS yako nijue kama uko ndani bonsi biba libale ime Joshua alitukure ore koronale nkali ase bunge ya tutu Judge South anene koronale nkali ya nomo chumbe kibagendi alia St Vincent nanyo tabanta bange sana bakate ano muroberi Ensakia bako yorigereria bakante ina Joshua batararora lakini ngabate ina ako bend the mic and bend the camera bagande Joshua ngosogeri sana napana nyota bantange 20k bakaro wandena k ona yonde Joshua zakati unege ndera kya atambwete na ninje na amato adina madana ngorra Ndizi TV anene bakateno muroberi yo bakonyire bakubuka igendera bande yatina muroberi ngo banyori ori go jimogondo ngabate itigo banyori kabisa akiri bandino bosemba akoranyora niko borobuya Ego Joshua abantu tali ntutwe katokoba ntwe jaya toide abantu baito skali barabange na yeze konyorana nelche SMS timu pana kosa use team following tinjeni amache barabange neri batari ko SMS kyabo adana Brighton nero yotokalia otatokorre Ensakia mambia bako bana Joshua uta nkababekere diki enene sana Joshua mete diki eri enene
ngawekele tiki nene sana elie gotamba kambaka mwini. By the way, watu wanatuangalia sana. Joshua igoto bugana bantu mbali gotorigererio igona no niri akatokora mujadaralia kwa SMS chigoja konya abantu barigeretie TV monte ekakamwete kabisa naronde betirie ta donnebi agandebe ya mobetereti elieta nelina nande iniga mobetereti akanda akagora chi TV bere mabona akanyira bedroom Joshua no igwede Joshua no beda se waigiri abantu ekera gore chi TV jibere egapidia ya mabona nyebeke akabate ko sitting room bere abeke sitting room yamo ne yende ngosine dining room ekale ne yende hanye beke bedroom ekiagere yero abana barongo matebana daddy tuweke cartoon tuweke cartoon ikapidi na bono ikachikatuni ikingogera jire terue Ensakia alienda akanua TV ngine akanyebeka bedroom ande ati na bonere bedroom no ere teri ko suka gorwa teri ko rusigwo abande ati era unanyebeke talia test megende useno ene iri enyegere lakini binto binde Ndizi TV abege yere biya usere babe Joshua ere biya kabisa pamoja morning Brighton Charles Munaria kutoka Kikwetu hotel Suneka leo nimechelewa lakini maandasi imekuwa na jai Brighton the old Bible was written by those people who were inspired by the old spirit nowadays there is so many editions sinaandikwa na nani na watakia familia yangu siku njema kwa kutoka Otamba na wa Kisii town na wapenda wote. Yonde Charles Munaria kuruke kwetu. Hoteli au tena onyoru lakini mandasi ni cha yabere. Ndoje tojo mete na Joshua Munali. Akoboliga ebuku eyali tuna abantu bali barenge inspired by the old spirit. Bakini bonige to baji fashion tinyinge ningoyo gochirika. By the way, that's a valid vision. Tutaangalia hilo Monday sana. Ngoyo gochirika. Pamoja, James Uhuru Bosire from Nyanjwa ekerole. Kuru Nyanjwa kara abantu baitonga kinga kibora ngakibwa kire. Nyanjwa ekerole munawakilisa na James Uhuru. Ade ano ali me yumurobiri. Safi kabisa. Joshua, chibukungo likujire chi fashion awa ngoyo gochirika. Aba gochirike bale inspired by the old spirit yosenagi. Ya tigatorone na Kevin de Bibi Koba asemambi ya aboniga safi kabisa yene Ndizi TV bansuma usina nataka kwenda sensemeli ya magazeti Joshua ngogolika chikwendeje chi bibejo yakariko bona bali bali gete niko babete inspired by the old spirit lakini bono ningoyo okarego jirika abande bajagire gorike fashion gete ehani ego va fit medo mondralo doite gorika language eri eko again ngo de mara baba eza bishop kagoja atote bimara kwa sambiri Kikwetu utaingia aliye soso obosera ngoto tebi batotebi sambiri sambiri totebi we kabisa asenjera endonge ngoyo montako ligemo fefe montako lika aturubadi mete no nesi mieto karko ebugweto somerebu esimime litukeri mesimi ebutoke na cha buguteyo lakini ayimara kwa bishop naenda kanyigwete bona mambia ngabotokora abira tatu asimambi ya aboniga nara wate bana no tole me yumoro Brighton no bosemi bwa no buya aya kini kontebi akomona ki miagere ngande no bosemi mwana buya lakini akomboli emiaga emiaga choshunga kingo karalinganerio lakini ndiangoira sensemo ya magazeti asemambi ya Avonia nimbate gazeti ya The Standard ne gazeti ya The Nation inde toende asoboime etorigireri aberatoto aliamurekeire asi gazeti ya The Standard ne gazeti ya The Nation tuchakere pore tuchakere gazeti ya The Nation emambi ya Avonia gazeti ya The Nation oyo chorabu no muraibo mabasi miuro moja Raila Morodinga igoro explosion to nowhere yani kama chikorekana aba banyarde bako ba expelled gurwa sekiama gia ODM astayo bagochi neri girega igana it is hot here it is hot here ngai bagochi omori kwela situ makomunekana opposition chief Raila Odinga
ekiama kiani okianyalite kubaka isiko abachumbe batano ase okobobo sani numurai bwense Dr. William Ruto inse ye ruling party gose ekiama gerie kugamba alliance ingereke ekiganyire buna ekeroba akirusgo oikabasirie birogo byabo korende ekeroba asirie birogo byabo togende by election inero lichiko korende ODM ne byama binde buna chubiri na Man National Congress batemire kurwa maga korende gente kingyanya goikirana ekyo it's hotter ekibono ngechiko ikirana tiango torra indujunya rase beji ya kane boigo moina neri kirensemo neri kirenagi how Raila anyalde kago konya bake buna Esther Basalis Makinyamita na Bauro Abwao okorana bi machikona discipline binto bire Raila atwiste dibike akarana diha konya abande mbakonyira abande akonya abande andujunyire ya sebeji ya gatano torena ninge dukeke abakonyire omo azbari bakale oseke mbegeriye kurwa nebo krumi EACC niyo bono kia bolire we are coming for you yani ngo bagera dole mbarabya bakobori governors over illegal workers babona tutakuja kwenyu unabakori emeremo barabo barigire asenjerembe ngo bagera dole ibo bono governors mbare under sege osanda siege eyune sete murekere tena governors babere warned narando jibona murekere asiga sete ya Daily Nation ase pechentangani narayo amurekere ase pechentangani asiga sete ya Daily Nation nganjere ngende asiga sete ya the Standard ase mambi ya boniga university fees funding fraud university fees funding niyo yarekana na kuna uragai umete fraud ni uragai ama kosa ambalo mtu umjaribu mtu mwingine ama ili kupata faida isiyofaa au kinyume cha sheria yeji fulani yeji university yameikorekana na nebwate uragai fulani uragai hupi iyo neranda getetorigerina iyo ni uragai upi ulio ore ase ensemeyo narayu amurekeire ase bechentangani ya the Standard yo then administration is asking freshmen to pay fees before government yani administration bakara kobori abantu bakane ebese serikali taratuma chibesyaba indujye ase beji ya kabiri gaseti ni ya the Standard beji the Standard nande murekeire ase bechentangani manchumure buna ababunge bali kurwase kiamagia ODM bali bage tusko nigobono bakari kwerwanerera ekero bakari kuboli ekero bakari kwerwanerera korana baba dena barombara akora kendegios baba dena they have nothing to regret mbabu adi kendegios bara sabo komboche usokwabera ekero bono ndoje bakari kuboli igabwo dena Senator Tom Ochende Rongo MP Bauro Abul Obado Bondo Gideon Ochanda amona abande gaiga baba Verix Odual Oyurangata MB Game MB Elisha Odhiambo na Super South MB Carol Omondi wanasema ya kwamba wao hawana kosa lolote na ande mbabu adikende bagusaba amabera nindo jina emeroberium raibwensa bekire asenzemo yamangana yesukali andujina ligeliose sugar farmers aliabalimi bemesie ngakimura ibwense meroberikio serikali yabekire ekarondo jena ebegeteko chikokora amangana yogokora amangana yamadeni ayundo jina aramurekeire African agenda that was left out of the agenda kia yaltekeko tugusiko asensemeli yomusangana korakana Nairobi asoko change kwelire iyo tutayangalia baadaye asika seti ya Daily gazeti ya The Standard. Nirudi katika gazeti la The Standard, gazeti ya The Nation ile mreketena amaja ni mreketena umuntu yo mona kana kabwatire gaiga kubwatikana na niganyartika kurwa borori buna nanyartika kumukora mokaye nanyartika koita mokaye agakwa bono abali bakorobotugi niko banyarire bakumubwata amaja adirezi uzo muntu uri kwegera kuminyoka ase county ya Nandi ekranyarika dena nanyarika gukora kumutungora mokaye lituko lya chuma piri Benjamin Selem
oyo kurukura sensemo serem work to sangalo assistant chief yani umusajo iniga igete goikase obisyo mugambi omukonyi bomugambi na goteba muna onyare ka wikirani egekorwa ekyo egera moitito muriyo Caron Cheroyot esomere nkamangana ayo orena ki umusajo yo akari obekiru byara bono anana odabuna na mukorete omonginoye nkieke bakari kubuna enyorera sobogare bwesomere asebeji ya gatano na beji ya kabiri makweli udinaro mundo au koro murugioye onyora bamenye nero sina emetiengete bamenye nero mwaka ebirengere byabo mukora mangana ina makongo sana twara bitu ya kwa na alia asensemo yobosera nere adana broken knee new matter is pain nekare ayuna kamolekeire ngaiga na kimusubati yomo agakire x-ray ekero agakire x-ray nekera karasinya gitali ya gatanga alia igoro ya mangana yokonyoro bweni bwae nabo ogosoma abo morene ngaki scan ya koretwe x-ray gakorwa ekanyora una esindanere ya bunegete ibone kale ko musubati yo ubururu rorange beche yo ya gatatu epechi ya kaneri murgedena ingiye koirera ebyama byage siasa bitari goikirania kubaka isiko members bali bachire maminja ne kiamekyo why parties often fail in bid to kick out members bali bachire against nyanyore ngoro na ningiye kogera batari konyara kubaka isiko ekero bachire maminja epechi ya gatano mwanchumolelia ondigere tibono mambia nili murgedena Raila nigokorana niga ni ebintu birajenje dibikeigo go save yani go konya gati ya bali ababunge bali ose abarai bali bajodino kiama GODM bali bachete maminja ne kiamekyo batana ebintu bire Raila twisted go save bake abande obasumugumire isiko ayina araze beji ya gatano utasoma baadaye amangana ngojigo succeed goseko irali baga lia William Samuel Ruto ujesa matukare bozyo nigobono ya take center stage ekerono jina between President William Ruto na baraikuru asensema ya Western nigobono ekoro kanana ekere tamu ya ego chikwera babege tena Ruto ni ochukuru wa bis 2032 ingo gochikwera li bagali yae in Western in Central agende ki ochikwera na ibono nera baraiba jakire ko kwanera ane kurwa sensemeli ya Western unyure kurwa sensemi ya Western to bajiba swali Musali Mudavadi Moses Wetangura na baraibandi abara merera mate ekeruye kiekene kibago dana amangana yo jakire ko kwanirwa ndo chegaiga amangana Nairobi Declaration nigo yarenge amangana Nairobi ade kwanirwa igoro ya climate change nigo yarenge igoro ya Western gize Western kurire limero belio para beke as chinse Africa eriko bakonya asensemeli yogo change kwerire omora mokonyi bomorai bwense niga karga mokonyi bomorai bwense na rigati gashawa nigo managaro dana African recognized Ruto president you should do so niga kargo bori obomo bwasi miuro moja wa Kenya buna chinze chinde kianjira nena Ruto nere umurai bwense ya Kenya ngirende ino abantu bo opposition ni mutangirana yagodena bono yaigire engakieri mokomeresi ndani na kwanjirana yaya William Samuel Ruto nere umurai bwense ya Kenya chinu wasni ojikari koboli Africa konyora a solution yogo change kwerire Namibia Vice President Nangoma Mbumba ningakarote yaona bono nechingagija jia Africa kuriri michandiri babwati na gochamo na ukwana neriogi erimo James Finlay nigobono yanyarege korangilia bias for 15% stake in tea estate nyorina mangana ye chayalia asensema ya Rift Valley aleta liberera gorende noje company ya James Finlay nigekarote na 50% nigekale kwenenwa gochia sebaliba ochikogora echae asensemo eyo ekerongo charara nigondo jego ikase beji ya kalengeye beji 10 nigekate bana NHIF yet to pay medical claims for civil servant NHIF terakana bese ya medical claims goji ase abakori emirimo beserikali ebeche ibe ni murigedena abantu 12 nigo banyorete amakweri abekerombo baskono bwebara obete area sensemo ya Nairobi Mombasa highway eritko lia igoro
gari eyo yabwate 1463 nigo yanyalideke gutumana ni track eyereti abantu gosira obugima bwabo ekera abandi bairitwa senyagitari ya Moi County Referral Hospital ekero ndoje na ndoje gari echodrabu ebugo ine gari enene kero gose amapaki ye gari yanyalideke guikirani Mombasa yo kebugoirie sensemeli ya DL along Mombasa Nairobi Mombasa Highway. Iwoni wetena amakweli abantu baje nkonyo barabara amakweli wetera nejibara ntu aroje karondiani accident ya bete sakali ya tena nkobekere mirobelio guikabono terabeka inki geko gere terabeka guikabono inki geko gere terabeka oroje lakini ajali yaro ajali uwezo ya ajali nalto kumanya ndiye koba yonena tikatobe maiso torena narali akoba asinjera ya bene ebeje komine ya mega set ya testan de gasset ya the nation area mrekedabuna governors ni gobono babo ba debuna motabe maiso we are coming for you kine kyombegeri kioko pambana na ufisadi EACC kyawadena tutakuja abantu bali muri getabu bale irigo workers tutakuja na tutapambana na nyinyi oyingo gokwana ayo oyo no mosio gose ethics and anti-corruption commissioner boss Dalibu Abdalla ne Robert Ebrina we will come for you torena ngaki mwakorire obo sali ke counties ni gojire on spot agency 16 the anti-corruption agency ni kargo investigate the 67 high profile cases jigo taji amangana yeji county procurement na yakore turigo procurement na corruption ase county ya Marsabit, Mandere, Samburu, Wachia ama ne Chinde batebu na sasa tutapambana na nyinyi asoko kuirira obokurumi kobucha ase chi county ayuna aramurikiri asiga seti ya the nation nikirudi nitasoma asemo ye counties kolende tiganda koirango asiga seti ya the standard nantorara abere atato ebechi akabere gaseti ya the standard nili murikiriga abaibol ni gobale numu ichano igoro ya university gosaba tuition fee university ni gochikado gosaba tuition fee asaibubu bana babu atomo chando manene igoro yengana eyo Worldcoin took advantage of loophole in the law says Kisii. Oyone commissioner asensemeli ya kurukuna data commissioner Immaculate Kisii nigobono atebiri ebunge anekeregeta se kamati eri koligeri amangana ya obo asiori oze amangana data yaba Kenya egaradena Worldcoin injairete akaruboli kare asensemo yeli chiko pagaso asinze ya Kenya na kuira data esomera yuase bechi ya gatato nelindo ne ya gatato epechi ya kane nili murigedena aba ebeji ya kane nili murigedena abalemi ni gomondoje na bali abalemi bagaya chiri ni gobakari wa brute coffee over cooperative law ni gobakari ba chagir gotugura eja ya lesema ya muranga kubatikana na mbararo nankai bago chigochi ba chagir gotugura kemeli ye kawa karongosuka go jibosio ni ndoje gaiga Ruto 1.7 billion Harry Christmas gift for sugarcane farmers 1.7 billion ni oja bekuru ensemo ochia se abaremi bekemeli kemesi somera se beji ya gatano mo governors to focus on revival sugar board ni gondo jina bagavana anekuru asema ya western ngakibakari kurigereria mangana ya bali bakomiga sector ye sukari ebeja gatano watotoni na expelled MPs niko bono ba chakirgo prepare gochigo tepo epato gosigo teki esegi bene numurai bo mabwasi mioro moja nekiamagia ODM ekarabakari kwegerera buna barabuo mbabwati kende bagosaba okwabera karabanya ba okwanda kinyomba chobrali abu litkrigoro ODM accused of double standards on labels ekiamagia ODM bono kiamachiwe iguru yogotwara emesimamo ebere asoko seri abaraibane kurwase kiama gia ODM ayundo jina ramurikire asiga setiye asemambi ya aboniga ayuna arando jamurikire asenjera ya abono damu ya Surai Zalam Dai was legal constructed yani ndo jina gaiga abandagaro dana damu ya Surai nigo mbiya ya gajidwe mbiya ya gajidu asenseme yo kereki na ya jagirgo tegarwa kro ya betu na bantu mbale ba kwamereri igoro ya amangana ayo we filed your position mukuma ex told
Eskuru ya mukumu guys niko bono yatebirie omwabisori okarugire ase skuru ibuna libagari yaye nigo lyanyaritheri kuirwa no monto mungao onyore buna omwabisoyo Douglas Musheru niganyarithika gosoere skuru buna niga butetwe ekeranyarithika kawo siorio obo bisigete buna ekeranyarithika gotebie media igoro yeri amangana lyagendete igoro ya poison food ya rekande ase skuru iyo ya mukumu korende skuru ibano nigo ya matebina tuli kufuta kasi neli bagari yao ndeiretwe na omonto omongao. Roads Ministry to build toilets on highway. Ekegambero niwano kiabodirie ministry gose wisara yechibara kwene kimuna ngwaga chabare chinyomba chake bara ase chibara highway. Kebara ngo jire kwagacho. Chibesa njiro jira gaje binde bindurigererie ojasa matuko alebosyo. Former MCA ni wananyarire gakomojigwa asogo forge isigina jaya tato mwabo ilikoira ekeginga oyo kabero mu MCA oyo nabogo soma omanyena oyo kabero mu MCA Kabukures nigo kariko soerwa kurwa sinzemenya na kurubuna niga rosi isigina jaya tato mwabo ilikoira ekeginga kogirabu oboremo ayuna arondoje amurekeire asenjera engia kabisa emakaniki yemo nigobona nyareka gosibwa omwaka oyomo asotokana ne uniform ya machoni a KDF toye abedo oyubwate myaka 33 nigobono ato ani was oyorenga sensema ya kawa barracks nigobona nyareka kubwato sensema ya Soi sub county ne uniform eyo nigege tebosyo bomona chebina senior Birinzo Magistrate Onkoba Mogire ya kansemeri ya Eldoret yomanyordena nigare grit aso toekana ne t-shirt to put bullets of caliber na masasi abere amo ne windobinde ebirengete asensemo ya abanyanyimbo anene nsemeri ya machoni ngigosare ko bikorera ana mangana makongu akoba ekerobone gintoro jikia moretereire ebono ngosibware kabisa ayina arondo jamrekere ngasika seti ya The Standard ana gore seti ya The Standard ODM sticks to its gun on decision ODM nigaenda ko teona nigo bagenda ko teona bariba achiba minja ne kyamekyo uikabagendeka basingirite ko teabe kerbakare konya kerabande bakare kwegera ayindo jina ramrekere asama gaseti to asenjera yabene nindo jegega therapy spaces nige kare kobora asensema ya Lake Victoria igobono nere ya bolire ayo na arondo cha murekere igabwo ayo na arondo che ahiro bolita sega setichi lakini tanda mnyoka ngari ase taifa leo ngorero ngibanga sensemeli yebwatoke yanda enda sensemo ya taifa leo ase mambi ya boniga ndolena na ralia murekere ase mambi ya aboniga taifa leo ni gani hiyo aja nifungue kidogo ndole taifa leo inasema nini tarehe ikiwa ni 8 mwezi wa 9 mwaka 2023 nimeifikia kidogo tu niifikie mwanjumureria ere yo ere tarehe 8 Septemba mwaka 2023 yote bana uraisi Arware avijua siri. Viongozi kutoka jamii ya Waluhya walikubali kumuunga mkono Rais William Ruto na serikali yake ya Kenya Kwanza alipoahidi kumuunga mkono mmoja wao kumrithi 2032. Senator wa Kakamega Poni Arware amefijua kwamba waliamua kumsupport kumuunga mkono Rais William Ruto ekaraba detina 2032 atawaunga mkono pia ngoira ni aroko boko igo amefijua ekara fijuire ni Musalia Mudavadi na Rigathi ni nani 2032 haiwana raja kire koleta libererasi obomo bwa Kenya Kwanza magenge ya kancho yatisha raia. Maafisa wauni wa county watishia kuangamiza wanapofanya nini, wanapopinga serikali ya county ya Uasin Gishu. Okora bantu mbara bakari kwakaiboka bantu bali bakari kuamiria serikali ya Jonathan Bill oino mugavana bwe county ya Uasin Gishu.
jeshi la jili la hizi bongo anayeugwa safi ayundo china aramuregeire sana azi gazeti ya Taifa Leo. Lakini jamuimu ose lilitondilina Karwale Boni Arwale amefichua siri na ya kwamba mwaka 2023 mwaka 2032 mburuye keroke gochi wono wethene segikati ya Western na Central ya Chakire hingorendo raje nani atamuriti rais matokalo kwa na 2032 lakini ine rekord kusiasa zenze ya Kenya tumeanza kuongelea 2032 nango gojikoira libagari ya William Samuel Ruto 2023 ayabana siasa tiango raba sensemo ya magazeti nkoire asensemo motimo tokoirana tosa asensemo yebwatoke free Friday edition domere SMS yao ngotera kyota kirobe kerungero ki musiki kyota gete koigwa bono mambia ina distribute ban soma usi tukona Joshua asemambi ya boniga Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii Gusii